Жахамшир ҭакӡаны хәҳәынҭқаррак рыдгьыл ҵакыраҿы Урыстәыла, Азербайџьан, Ирмантәыла, Белоруссиа, Узбекистан имҩаԥысуеит хыԥхьаӡара рацәала еиуеиԥшым ахәмаррақәа. Шәиханҩажәа команда инареиҳаны ҩажәижәабатәыла рҟынтә зықьҩыла арратә специалистцәа ирымоуп аҭагылазаашьа рус иахьынӡазхазу аарԥшразы. Аԥсны аҳәынҭқарра раԥхьаӡа акәны жәларбжьаратәи арратә хәмаррақәа ирылахәхеит. Ҳаибацәа шырҳәоз еиԥш ҳара анцәа дҳамоуп. Анцәа иҳаиҭеит адгьыл ԥшӡа, ауаа ԥшӡа, иҳаиҭеит ажәлагь ԥшӡа, аԥсуара. Абри иадҳәалазар акәхап иахьагьы абрыс ҳбираҟ ԥшӡак кашәкашәо аԥхьагылара ахьамаз, аԥхьа ҳаԥсадгьыл Аԥсынра ҳәа иахьырҳәоз, уи ҳазыҳәан даара ихҭысу дуӡӡаны иҳаԥхьаӡоит, иаргьы убыс ауп ишыҟоу. Уи анарха нунагӡа иамазаат ҳаԥсадгьыл азыҳәан ус имҩаԥысуа аԥшьыни жәабаҩык инареиҳаны аҳәынҭқарра ахьалагыло, иахьалахәу ҳара аԥхьагылара ахьҳамоу даара игәырӷьароуп. Иманшәалан имҩаԥысуеит ҳәа сгәаанагоит. Раԥхьатәи амшаз имҩаԥысит зегь реиҳа иӷәӷәо аицлабра, атанктә биатлон. Ари аҿы Аԥсны акоманда рацлабуеит Лаос, Таџьикистан, Конго. Атанктә биатлон шьақәгылоуп еиуеиԥшым аетапқәа рыла. Актәи аетап ҽазыҟаҵаратәуп, аҩбатәи хаҭалатәи иԥхныҩлароуп. Усҟан тәылак аекипаж атанкадром аҟны аԥынгылақәа ирхысны, ацәҟьарақәа иреихсны, абзарбзанқәеи ахырԥсаҟьагақәеи рыла ихысуеит. Ацәҟьара иақәымшәаз ма аԥынгылақәа ирхымсыз даҽазнык дахысыр ауп. Аицлабрақәа рылагаразы Азин Анроу, Иашар Ашәбеи, Роберт Ҳашбеи, Зураб Кәарҷиа адистанциаҿы ахысра хацдыркит. Уажәазы ихымԥадатәиу аԥҟарақәа еиламгакәа, агхақәа ҟамҵакәа актәи ацәаҳәа змейка захьӡу ахысроуп. Первое препятствие, которое ожидает экипажи сразу же, как говорится, совсем вблизи старта, это змейка. Это препятствие называется участок маневрирования. Нужно пройти его, осторожно маневрируя, между столбами. 15 метров между столбами. И нужно еще выйти в ограниченный проход шириной всего-навсего 6 метров. Анаҩстәи аетап ацәҟьарақәа реихсра иамҽханакуеит ахысра, еиуеиԥшым ахқәа, абзарбзан, ахыԥсаҟьага, иара убас агранатааршәра. Абзарбзанла ҳара ҳкоманда хыцәҟьарак рҟынтә акы иақәшәоит. Еиҳа ирықәҷоит ахыԥсаҟьагаи агранатааршәреи рҿы, қәҿиаралагьы рыдҵа нарыгӡоит. Иазгәаҭатәуп, Аԥснытәи акоманда ари аҩыза жәларбжьаратәи ахәмаррақәа раԥхьаӡа акәны рхы шаладырхәозгьы, алҵшәа бзиақәа аарԥшны актәи аҭыԥ ааныркылеит. Иара убас, нанҳәа иажәихԥа рзы имҩаԥысит Аԥснытәы лахьчараминистр Владимир Ануи, Урыстәыла атәы лахьчараминистр Сергеи Шойгуи реиԥылара. Сергеи Шойгу иколлегацәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо ақәҿиарақәа рзеиӷьеишьеит. Аԥснытәы лахьчараминистр Владимир Ануа, Урыстәылатәи иколлега Сергеи Шойгу Аԥсны Џьынџьтәылатәи еибашьраантә Тҟәарчал ауааԥсыра реиқәырхаразы илшамҭақәа рзы ианеишьеит ахаҵараз Аԥсны аорден. Аорден ианашьо Владимир Ануа иазгәеиҭеит, Аԥсны Урыстәыла зықәгәыӷуа ҩызаны иҟан, иҟоуп, иагьыҟазаауеит ҳәа. Иахьатәи ҳаиԥылар атәылахьчаратәи аминистр аҩыза Шойгу уи даара хҭыс дууп ҳазыҳәан, аԥхьаргылан сызыҳәан, ҳауаажәлар рзыҳәан, ҳаԥсадгьыл азыҳәан, ҳар рзыҳәан ҳаиԥылар даара иԥшӡаны ихааны иҭынчыз абасала аиԥылар раан. Нанҳәа Мзеиԥшьбарӡа иара убас имҩаԥысит аконкурс Полевая кухня ҳәа захьӡыз. Арратә хәыҟаҵара аконкурс аҭаҳҳәозар, уи мҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа иажәихәбарзы. Уи иалахәхоит Аԥснытәи акомандагьы. Лаура Каԥшьԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.